Tugucokera o kairi ikurukite ndagika 33 nyuma ya thaa ithatu cia rukiri twite na mbere kwithirwa tukiariria mantu ja kiambi matanka ntukana arua na nteninka Faminas. Nada kuri sasa. Muga. Kwa sana. No bui. Nkebia njarende. Agua kubwa tikomenya bwega lakini ndi moyo ndi sawa. Ndore moyo. Ndi moyo ndi sawa. Yeah, and everything is okay ndi sawa. Na arua ni tukunogokia kiambi matanka. Inkothingatagira mantu mamu no monkwetha wankireithaga na kumenya no lazima tuiwe twina tayari antibambirete ukinya nara kenini kira kana nara shukuruni yankaleni kana ara mathiko mama kana nyamburino chikweregero kwegwa ikiroro nara tayari andikibetu bande tubali kintia na gukinya na gukwerekerwa approximately antu nkurukia ngiri 10 bara bakibabe kyathini kirikana matanka imuntu arari weta yake matanka imuntu arari na kirasi yake matanka imuntu arari wantu matanka imuntu tutaomba kumu describe wega as in mudharaka akaerwa and erese matanka no nwanga karandea kambiria kurira agero nchoereje matankano nonga hukara akarande akambiria kurira riu akatwara akambiria ationa inya ya kuereja manto in fact no ukarande akambiria kurira kona nyandi na kithikiro ogu nkona ora withikirite na aru oreto manya ni nkaigwa kwithikira nuntu bwa eringwa rinene ingomya kwiwa kamuria kana rari shosho lakini bange kora no enu lakini itoringire kitani metamongo but all the same matanka is this person kana this a man muntu arari na keo nanto muntu odiongethi kwake wena thina fulani wena muntu bona akethirwa agioteria na tikuria thoga chokia kana otichokia na timuntu rarari ati uyu no mugongo. I remember there's a time this time twaina one friend of mine imuchore wa arari muchore wa kiambi twathi kiatho ni kina bantu so twathi kiatho turi MC nini keri na anterecia kanyuru kibitari kanyuru kiari nterechiri wena mbere ya kanyuru bantu nawe kiari kiatho kia bario mari mathiko fulani mathikaga mtu arutawira na batigania East I think so ende ari anganare mwarimu athikawa tereinu na kembi aya anari mathiko ni mara bona na muchore wakwa andamenyere kembi bwega bona na muchore uyu barangangia amukunda mithigi 10 out of 1 2 amwarikia kwa rangi ubutu amwera mweshimiwa abutangure no gasai amukanda mithigi 10 neto aikore matumbua ni matumbua vitumbua matumbua meto matumbua so imuntu arari kinyana njara ya kunenkana like mtu ostafentero nta fenta inda watire ndoni ndaje ufentera mutindo nkuma kiathoni nagu ndawa tandoni cho fenti ndaje ufentera mutindo nayo wakarande wana raisi bora wonera wakarande nda fenti ninyembere mbanyire kwa nere nda fenti rigokira the following video ndari kana kamantu manda so muntu arare na njara ya kunenkanira na gutwika nethiritwe ari mu siasa nethiritwe kiromba gitegea utongoria anethagirwa ari mustarini wa mbere muno kwatha kinyembe umbithi akiya muchemanio ni guti muchemanio wa nchambe no kana kurutha wigugo kandoa like wawonaga ona michemanio rengi warutha michemanio o akondinga nkundi ko batunya na mbeta bathara na t-shirt akonduma antibaruma na muno bagitunya na mbia ndekika nkurume baruma na muno michemanio ni teno lakini uti muchemanio wake wagana kwego mtu akurumu kana gukutho ngukuthe roi
kumurike timo chemane wake wagana kumurikano na muntu arendete thiri na thiri muno muntu arendete thiri na yotegia akainambere kwa kiririkana wana mantu maingi sana mantu mara Evere twagita ingwete no tariri mantu mara agana matanka daraka no atumira kumenya matanka imbi matanka ya kwena munya weta wangusho ya munyoyo otumika kurutha munya gwita moya imoya gwita munya okay gwita lakini ende imoya wangusho moyo na nunwa wanitire nda mantu maingi sana mataka kainambe kwa kirikana wanamo marevere to ikinyanageria nigeto mikinya mwini kwena mwini eta omuthenga ndagana tikomenya director nagatuchura rwembo wa muthengi wa ndagara irwa vaino akwite ya mwindu in fact ita mwindu munene wethere to kirumana aranteresha director atuchura director digo mekana kombegwa lakini natochwire rwembo ruru rwa muthengi wa ndagara rwa kiambi matanga kana rwa mututigi tugite na mbere kwe tukiaragiria mantu maigeni na kiambi nonga tukariria kuma thaino tukewa ntuguteitha tu tukijothiria no me otamba kulira ubwo mbere mutharaka korwa kamba kulira nkaza tukirekeria lakini miya mtu murume arira makenda magande wanaonda ithite uno kuona gankulira makwenda maigota kumuona nintego daruma na ndene marima na ndene kiri company ejewe ya gwe company eneo Nairobi company eje ithiritwe ikithonde kambi company ino ithiritwe na company ino ya kuthondeka tumvinyo na yandika antu baba ya nende ithiritwe kiandika antu bangi especially antu bakuma na nteresia daraka na tidaraka ke ithiritwe kiandika antu kuma guntu mwanya na untu inkorikana kwina kinyamu chole gonge wakwa ambiraga na kwenda uchoa muchore wa kenwe yarutangu gikamboni nino athina mbere kwigwa akimuteraga kwana kana none ngoyo nogo na tathaka so kagita gato kugweta kiambi kimuntu tumba kugana rai na ukabira nuntu ngogeni tino chiake aranankagira antu bonde na muntu arendete gutethia sana kinyaga gitaka ukonde aromba akura kagita kagwa etheretwe ari siashani akiromba tuye onto bwa kunene na atharaka ibauga inya thaino bakauga matanga kuromba kura wake tikuga na romba nuntu na kwenda mbesha ataromba kura nuntu botwika na kwenda mtu tetembe chara choaga kitu nenda gatu at least we na position ya kumba hotelia bwega nuntu kumatene thire twagitethagiria so narenda kwigwe na ari at a position ya kumba hotelia bwega I wish you were mpea your chance but nakunuye Kenya na tia Kenya ke gatuge antu kagita karaba nuntu me ciaje ti Kenya kiringawa baba pe ya wotongoria na inda kwirie kaire baba pe ya wotongoria bangi baona siasa na kiambi bongo bate kiambi arari mutongoria atirari mu siasa na mbuge kyo gitumi athia na mbere kwigwa akitwikaga kana ikigitumi athia na mbere kwigwa bathia na mbere kwa bakirega kumunenkera maybe kanya gaka ga gutongoreria ndikumenya kinya mureithire no I think kwina maybe araithire ba tureithite kagitania ka na maybe bena testimonies kinya bio no ina mbere kwa bwishaga na ati maybe testimonies chenu maybe erentu yake maybe bora uraiyaye mutongorio yo kiambi matanka bora wethiritwe ukimumenya namba chetu chia thimo ile wagu kire screen yaku mureithire wa Meru TV ukaina mbere kwigwa ukiaranagiria na ati na nyamburino chionde kana event ino yonde tukaina mbere kwa tukime murikage mukwemwe kumaga tukaina mbere kwigwa tukiambanagiria na mibango yonde kumareka kiambagiria mwanka reka thirikira nuntu ande kibetu bande tubenterira no bakoina mbere kwigwa bake ngangana
gutigira ati iba gutumenyirie mantu monde bora makwina mbere kwegwa makiumagira Makiambi narari murimi wa makoyo Kiambi nararithiti makoyo nara wake na okay ya kuthi wake na Nairobi babaga na kuthi no me ntathi na wake muji ndegegwa no apeya wa makoyo tu kathina mutabura tu uthia kurionga kwa muntu karumo kamwere kana tumarigo tu kana tu arumagwa makoyo muntu athina arora kurionga arumagwa makoyo nyokero mama mama jibambe okay so narari murimi into bipingi nare mama tanka nare mama ya jurogo twirira narare murimi wa makoyo narare mwene kamboni ni mu biashara inaiweta na mantu mamonde maitoneria tenancy maitoneria Kiambi narari murutingoge narari muntu aretutanira tingoge ni chiake ni muntu encourage sana anto kwegwa bakirutaga ngo ntikomenya kana director kona rwembo rwa Muthengi wa Ndagara rwembo rwa Muthengi wa Ndagara rwembo rwa Kiambi Matanka rwa Muthengi wa Ndagara ntikomenya kana ukaya kuruona director no twire okay sawa bwega tukena kwa tukikanwa noe wakire cukuru ya Nkareni Mixed Day Secondary School na gwa twika rimwe rira thirikari yachererwa kuria kinya arimu nejaga na kare arimu na jukete antu baba ingi akibaikagia Dubai bakathoma mantu ja biashara na mantu ja angiro farming no korwa ni director irombo ruriko kwina rwembo rwa Kiambi Matanka ararutire just the other day yeah rwa Muthengi Ndagara no inite rwemboro okay endelea kutueleza alirwa Kiambi na noe wa kamera hapo na chukuru ya Nkareni mixed day. He has built a school here in Nkareni Mixed Day Secondary School na kuretu karia thirikari ya ramokori arimo Kiambi would intervene and pay for the teacher and pay the teachers na rimona rajokagia kinyanto akabaikia Dubai tukiragirwa chukuru ya Nkareni mbako chiayo chiare mbako ite cheukenia muno athia na mbere kwigwa kithungagia na utetheria bantu anene and then ti kinyamba kwake kagita kara kwina thina ya bikuria chukuru no agi sacrifice agatigira ati ana baisa sawa na kinyari mu besa sawa na chukuru ni Quran bwega rira ari mu watu ikabaucherwa batia pe wakanyamuka maybe alengi intervene kinyemo akainambira kwigwa akiba akiba teragiri yes uko na irato bibia Kiambi cha kabikono mu mwekeri to agu ntimenya but no ntunga no we thagirwa mumbi wa bonde ano ya utanama Anthony Monde we are hoping that akainambira kwigwa akinga kyanye kinene kebereto yetigaruka na Kiambi ire ambere kuruira gite kya utongeria jwari mwaka wa 2007 na rea chwaga gite kya MP na tombere kugichinda na mwaka jwa 2017 na chwire gite kya senator na rea chindiro ni Kithure Kindiki na kurituka kuringana na akari kinyanyume ya kugwa maitaja jonde kwira mtu ugaga kethra bote kwenda gumpa utongeria kethra bote kuona jago ikyo buthithiria ni agatigana gutethia kairi atatigire gutethia Kiambi kinya kugwa maitaja jothe kana kwaga gite maitaja jojaire netera na mbere na gutethia akariba Tharaka Nithi County kuigo kwira
Kuri kuga ati naraina nkoro ya gutethia kuga naraina nkoro ya gutethia na kagita kana muntu athi na mbere kwigwa ntikumenya na ikino ntu ukareka gogu Nancy kagita kana muntu ina mbere kwigwa kiumaga akubinati kana kagita kana muntu ina mbere kwigwa gito tigaga ili antu baya ku realize impact yewe imari na gitu kumbe mantu maharuthaga imari mantu magute mena baita nontu ntigwetegia kana kwi muntu kwi nari muntu awetega sana kamyo narari muntu awetega sana gwetega iko titiata like wewe na marambe gweteka ya wewe na kamuothi bantu akaya wewe na kiatho ya kubantu akaya wewe muntu arari bunga we ari around narari kana nyage peria kinya ageperia ngwichi yake akatwika akuyavel at least gotigira awetega imuntu arari muntu wantu imuntu arenyithiti in fact mbederetwe nkionaga atongore baraba ingi na ntese darakantu bakwanga na bodyguard nini kambe mono tonga ubote ya tiraisi tiraisi kumona abinga tena na nto bajiro nyuma like bena medo mayo jama iro mena nikumbu ya ndigi ku timuntu urari na nyamu iteyo jo timuntu arebukiriti na inyora imuntu arenyibeti nawe na imuntu watuge imuntu aradretwe akihambwaga himself ari mtu yani mwenyithia akinyithagia sana yes na nontu bumubura kainambera kwigwa kiririkana wanabu nontu baba ingi batongole baya na kambo iko yanto nini ikoze kumuma nyuma nini inyote mukwiria okora ntawurikia oyi muntu akeya ayake athonige gwa kabukethia kenanire bukumbatane gutena thina no eriko gutemta kwira ari me mukwiririe me mukinyira yes that was Kiambi oyu no arari Kiambi na no kumenya mwaka jwa 2017 nari na accident nari na accident naringi eru kuretweka kwa ari narari igitarira Uhuru Kenyatta arombaga kura ntairire ari narari kiri muchamani jura jwa siasa no mbere kwithirwa akiringwa na ikoritukaga kamati iboda bonda no ntoko na andiki matanka was knocked from the pillion are pillion passenger akamati na akoringwa anenuka yu na nombere kwitho akimatukua na helicopter yawe kiri Nairobi hospital na rombere kwitho akiadmitwa kwa kwere mtu ura interacta na anto na kinyake na accident akamati boda bonda hata uzi imuntu rari interactive we mtu ana helicopter ndio na akamati boda bonda tetu mkwera ndakwira bamwe wetawa Nancy bakaya kuona helicopter nyontia weta kuweta by na tio kungweta murume bamwe beta wa Nancy bakaya kuona helicopter ya tetu kuona gira nyimo yeto bio utakoronta hoze tetu kuona gira TV untu bakomba kolori korerete na ugwe lakini monde mama tugaga tuinde turi akuruki na tuwe mwanto baga kuruka kowe bwa wakarodonto buro kari kana wana imbi kari kana ni ona siwo ona wathi gutwandira mikwaje komo kona ruko oira nkobe mirandi ni zo tuithira nambere gu tutakinya yukari kana niyo jama ngemono bomwe umara uwo meuri nkuma ote mbije kombona pesa umara uri nkuma ome yakati ari leo okarika na kobesa ari ntemo beti au akobesa ari ntemo beti director atwirethera kona rumbo retu gochoitera Kiambi au akobesa ari ntemo beti mara kini nkumereo kodokia biene na njira ya uoro kweneria ndagotunya aye mbumbore rimwe
ndagutunya na njira ya kweneria Ndagutunya. woro Mbi. kuthathaia Uga, mbi. ndego njira ya kuthathaia Mbi. kajira ga kuthathaia Mbi. ugithukagia Hau. kuthukia na kajira Au. kajira ga kuthathaia obviously but all the same anto ibabatiriko bakibandagira mawa bemwe bemwe batigetere bandiro mawa nonto oitaende kiambingwe narebandikite mawa ja muno ja maingi sana mawa maingi sana mara magatigo maikenukaga kinya nyuma yake akathi na mbere kwigua